Amfana ko ratazaka yo. Athi batshele. Bashayishayo. Ayitira na kapoita na sa Instagram. Mata mo dor di mo ratazaka. Ya bashayishayo. Asna magigang. Asna See magigang. you on the 26th. What if you stela mapomo? Ubuye stela mapomo prampinchi. Wena uthi uphethe ibhomo. Uphethe ini? Okay, thoki. Hey. But see, what you say? Amakala abantu laba khipha mele sibancishe ne. Sancishe. Ke go ba tima man. Santse nkare ba emetse thata album e. Santse ba timenyana. Tama yana mo man next week yana something yana. Boma next week nyana guys because ngathi hey ayinilindile vele bengifuna ukubona ukuba nilindile le way. Nilindile kamampela le way. Angathi ngizoncisha kanje. Kitlola itimatima. Kilitimetimetime. Bari timatima. Yeah, stand on the footmark. Don't scan the passport yet. Just look at the camera first. Watch your happy. Taba lena ke a kwata. And then to e nya go ro kwata. Now scan your passport, sir. Ba itse ke tshune Brian. Yo, ankare ke sanga yi. Boarding pass, sir. Scan your boarding pass, sir. Ana wasala jo. Bangsila. Thank you. Ngathi siyangibona mfethu. Hey, ngisho ngasala. Hey, they nearly left me, my brother. You